Kwatia muthenya waku wa chumwa wende na kwitha wi mwailu na wa kwendesia na indi karibu ni kenda tukumanithia Mauvoo alamekeka ukambani Kenya yonthe na nthi cianza nene na itu kusala mitandao initu ya mekumukanilie Steven MUEMA Mutongo TV na indi ilitetu kende mwitano nthini wa utumani mukubi utunenge woni waku wela Mauvoo ala tukusomea muthenyani wa umuthi na muno Mauvoo makonetie uteti va ukambani na tuambia na mo kuma kaunti ya Mokwene bala muyume wa Kaiti Joshua Kimilo okwasiagana chama cha Wiper kina thina na siama Vilingi si azimio la umoja One Kenya na kiwila simithia kukwata mbau ndongo ya Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyoka Kimilo kabindane ko asia mota ituisi ya Wiper mongamite na wasia umwe wa kumukwata mbau Kalonzo Musyoka nthini wa komanda kibila kinene miaka yukite ayasiagana kwebetanga kwa olona imusumbe Uhuru Kenyatta tamwene kibila ngwatani wa azimio la umoja One Kenya kuina atia yanya ithi andu ma Wiper twina wasiwasi na ndora mekuona kwina ngusanisia sio tongo twitene muno na iwe na isekana tuyuko vika 2027 uketha na changes bingi muno kwa ukiuna kawaida kwinza kwiwa na mufutano andu ma Wiper twikidete na twende na kuungama na tondu na delivie fault cia Wiper ta Wiper nonginya musimamo lo koswa ni munene wito nunu twikala nthi na kitoka muta tuosa musimamo la wailete nikala windi itwaenda na kutethia mwene nthi nundu kisio kitu ni cha Wiper na ithe to index twina kau na mundu lakini no twise onaye maneno no mwise round ino painge wengi to no neno lakini ithe twikwambia kwasia ati twendosie we mundu utoswe mundu twenda kukita ithe nundu siasa ibela itakwoswa inengana we kwitha Uhuru anaumia azimio ndi kwasia kana kiuni kikwonia kana pena mwali kama nene thini wasimo kana pena mwali kana thini wasimio lakini nda kwasia kana tunengetwe Kalonzo kutongo cia azimio ata nengetwe kutongo cia azimio ile tukirite kwinda twina muvango wa kwinda kana in future the future ni Kalonzo Musyoka. That is our stand. So na ile ndio kuwa na bani nguewa tuisonga na mbe na indi tuithinga likosia Masaku nthi alameka laisio sia majengo na mjini va county ya Masaku kana musini wa Masaku nimende kama ikikuicha kiko mitaoni ya siwe jundolo tumete mitao ibinga na kiwoki kiko kulikama wekaloni ma andu waneno ne mwandiki munene ngwatanio ya Kiislamu Masaku Sheikh Abdalla Omari Mutesia olengi wa kuliene nthi kuikithia uthe hukumana na umanisio wa Quran iwe twina thina thini wa majengo kana mjini pabwiti thitu wa Islam ya ila twasobiwe mitao ya kiuo ni World Bank twese ni kuthea na tunesa gwithia kwina giko na research la tunekie twethia andu ala ithitu twapo no ithitu woka tukeja mabuti metauni twakuthia cieno metauni na giucha mau ikwa mesia giko na kwa mesia ngi na kwa mesia zindu ingi twana ututhukia mazingira maitu ona ukethia no muisio kwa wima wa mwi tuneza gwithia nithi number 1 twaile amba kwitala igena indi twise ukaja alangi makua mabuti kwau ninaumia witwa kwa andu ala maitu na nino tuweta misikiti na kula kungitwe mbwa withia indi no Qur'ani yasia tuthe bionde itwa thea ono ndu balasia na itana soma indi andu aimona makasoma meza kwibeta patia abate kusoma apelika kibindu tunaina madrasa itatu Machakos Muslim Institute live town kati Machakos Jamia Mosque madrasa kwa tena musikiti na Al-Furqan Center ya mjini kati na no itumisia ndongo ina iendo maunene na ingi iendo koyano yogeza twikio yako yona gondeni endi binoka inabingwa na itheta ithia tongoi netwekalile nthi na machairman maitu alama ongamie ikundi tofauti za Kiislam na twanena ni cia kiu nigenda kwize kwithia ndi twanena nia na twekia miamulo yondo sio bingwa na twaite syllabus ya ukwatania kisomo kiu nigenda miaka yukite ila ithe twembwa tutepo indi kukembwa masheki na maimamu na andu angeme itumi tuikamine na tuithi kwanga itukakula gwe twakwie tuisonga nambe mwana musaise musumbe Dr. William Ruto UAC kana no kuikithia kana ke bathukanio na kao kati wa mbunge nene na ila ya Senate ni uthela AC kana ndeti kiliva bathukanio kati wa mbunge ile ithikotini no kuikithia kana ne betho mutala tala ko minangusanisio kati wo pate kupika kotini. We have also undertaken that the
sibling rivalry that has always been between the two houses and the consequent challenges that we've had with legislation and the workings of government at the two levels of government will be a thing of the past. I want to undertake here that I will not allow any matters between the two houses or between the two levels of government to go to court. We will find the framework to make sure that we sort all the issues out so that we do not have to expend public resources with lawyers going to court. I have already given very clear instructions to government departments and government ministries who, for some reason, one government department takes another government department to court, and we end up paying huge resources to lawyers and attorneys and people in between, that any government agency that decides to take another government agency to court, whoever are responsible for the court matters, they will pay using their own money. I will not accept government resources to be used to pay lawyers for one government agency to take another government agency to court. We have agreed with the two leaders of majority that even the matters that are in court, we are going to find a mechanism for an out-of-court settlement so that we can prosecute the real important issues that affect the people of Kenya, knowing very well that every arm of government and every level of government serves the people of Kenya. Naindi ngewesu ya musumbe Dr. Samoei William Ruto ni kutunenga mwanya wa kwamba omelia matava ni tusio kithaiti na Mauvoo kauta mevo Mauvoo ma utechi na Mauvoo ma sporti twithene. Saingi ni wika landi ukekulia indiandu makengania chao. Ngembesa ni kundiri. Yunyaga switini na kuya nanga kuluma nunanga vingi vangu ata ndiuma mbesa ata. Ndina mbesa. Na wenda ni ata. Maunika na chao. Ubungu we maisha makube. Tuwe saidi ya njamaa umwa kuenda ejita. Timukuna kaumu dhuku muno. Nundu ni lasima ulilikane kila kendo na wolwa nu niwe kanga na amaku. Kila watu mwa kuambia saile na nusu siya weyo. Wawona mwaje kuyo. Lukambelo nywa kiwu. Nundu. Utukundu ambia wewe vile amba unguru. Wanya makuyo na wanywa kiwu mayu dhao kiaibu. Nita wakasena ni mudhukumi wa account. Uya kwa education ni mudhukuma. Nasiana sia mudhembo. Tite the yase kuinenge mbasaris. Okana kagenda ndiko cheki. Cha oyu. O mituki kasio kesuka ende school ka report na sia na ile ingi. Na thimithiana kiameba. Nienda umabetanga nie na beba wa mukuka pio. Twiloele kilungu cha kase kamundu kebata na maisha mametolio na ubungu. Keduke. Mauta mangombe. Yes. Usuwekie. Iboga. Na uki wanzoki. Yeah. Winambesa yuhiti what you want. Nova Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Mukamba ni wese uimani uzui na kwa uondo inite kubatithia na uima waku. Rafiki Herbal Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila gitongote kwa uiti mwithianu na wanda wasiki wo kunikili wake science netu itama woki wathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwa matoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauwangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia tuithe wa Masaku, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunisi mukwesela noti muonza imwemwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti
Rafiki Herbal Clinic. We treat, God heals. Ni tuasio kita mwenda musesi haituna wa olo na ingavana wa Makueni Kifutha Kibwana kumweta mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ta utata ilembeto ya ukamba yundongo yukuma chamani kicha Wiper ni siye yumilia na kutetea mutongoi wo muyumbe wa kiliombunge cha Mwingia Gideon Mulungi ni wa mwenda Kibwana tange kulagwi Kalonzo nundu tiwa kiwango chake aiwateka na kiwango chake Kibwana ni chandu ta seneta wa Makueni Dan Kitonga Manzo. Mulungi ingi ni wa kana Kalonzo athukumite muno ukamba na Kenya yonthe na Kibwana ndena utonyi wa kumutana indi Joseph wa Kithekano gutweleza Muthenya humwe itina waulona atwa gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kifutha Kibwana kueta thina munene wava ukamba umanitwe na uteti wa mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka uneni ula uneka imwe kwa imwe na kiseseki cha mutongoi TV yule akimumbunge wa kiliombunge cha Mwingi Central Gideon Mulungi ni weyumbilia na kutongithia uneni wa Kibwana. Kalonzo ti mutumanu. Kalonzo atuongozete to the State House. No di maana nduruveni. Niwe the Asia is ndu neleleka. Kanade neleleka. Ko Kalonzo atuetu support ngani wangani baina makosa. Hundo ndundi namba kweleleka. Lakini nene zikila ndu ekeleleka. Hetukalika State House. Tutongoze ne Kalonzo wa Musyoka ende tike Kifutha wa Kibwana. Kanaka valuko. Mulungi na Musyoka mutula muti Kibwana ahimwe wota nzeleke ya kisiasa nundu adhamie azimio athi uda ko huwa ndena wa dhoro vya mundu kindu. Ili atongo yasumo ndeme matongo yala meungua Kalonzo onde makia Wiper. Bae mundu mutumanu na bae mundu wanduka. Mundu la wanduka aike Kifutha Kibwana nane waumize nguana atoroka kiamani. Sunu wanduke weka. Atongo yalange monde manyubedo na kiama kia Wiper ma senators. Ana. Wa madima pa ube mundu wanduka. Ma MP miongoli na dhansa tu. Waina MP wanduka pa. Ma MCA mbewaya na imo na MCA wanduka. Ko either kiongozi witu kana kinara witu mutongoi witu wa kamba eta Stephen Kalonzo wa Musyoka na niwe twatiye niwe commander witu in general atwe amba utani tosa amba utani lakini malaya ya siasa eta mundu ata withi uta mundu atwike malaya tagu ingine wamurevekana ila wakwatiwa ni mathina governor ni wamwiye Kalonzo nikenda anene na MCA make ma Wiper nikenda maeke umuthinya vaya mbungeni ya Makueni kuhunyo walite umutunge muvya munene na ndaiya Stephen Kalonzo wa Musyoka. Ingine wamulikanekana ila unenda Musyoka ta governor wa Makueni ya keli ni Wasyoki esukumengi valawe mutongo huwa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka vala Kalonzo na wati wake wa Wiper wamukwati koko na Asyoki thengi ta governor wa Makueni tamu wake wa muthia Kifutha wa Kibwana aliketi vune Kalonzo wa Musyoka kuone nangu tafi Kifutha Kibwana kinya mbola kuma kuingongo enda mbola kuma kuingongo na Kalonzo na azikali makata Mulungi mjumbe wa Mwingi Central na alange njumbe ni wa mutavengi kana kindu kingi cha kwitha ate wa kiwango cha ndongwi iya Wiper nikanawe chama kitana MP ona umwe cha muungano kila utongwesie na Wiper ina mbunge aingi kwa uchuni kitumi kingi cha kuonania kana tiwa kiwango kimwe na Kalonzo. Wewe ona nduye MCA nduye MP nduye senator katika kiama kia kuinene yakyo Kalonzo aongosete parliamentary party in Kenya. Parliamentary party ina njumbe bewa miongo 3 na ma MCA bewa ya naimwe no kwatha mimunuka wazi Kalonzo ndekindu na kiongosete the third largest party parliamentary party in Kenya.
ingi mulungi aiminukile no rume viso yukwelisia kibwana mundu ala mai kwa ukamba nundu wanda ilya ya Kalonzo takusovu kwa lelo munene wa thika kuthi Garissa maundu ma kisomo kwetwe ukamba kukwaranwa kwa stima ulawe mwingi kwa oyu kiwu cha mvele kikuka ukamba kuma kiambere silanga munene wa thoki kwa mbewa unguo tongo gwake kati wa maundu angi maingi ala mai kwa va ukamba nye ni ile bano Kalonzo ninyo wanzome disi kuma form 1 mpaka form 6 utio undwe baka nezo tuika munjumbe wa mwingi central district zionde lazi ya create the lanja kitui county zionde ninye nae musoli ninye na approach wane Kalonzo ngusola mana musela zionde ninye ni solete si create wane Kalonzo wa musioka na Kalonzo wa musioka through President Moi na President Kibaki Kalonzo otweka munjumbe lami wa kuthi Garissa wavikete theka watwa wene satani no waumize theka obiche mwingi na obite mwingi atwa mpaka Garissa na kyo ya Kalonzo ni we endete nduthi auko Moi ndo ai waziri wa Moi nduthi auko Moi wabika mwingi akotwa asikuru bandu ba kuthi Garissa iko mundu akwazie Kalonzo ba ndo aika no mundu kwenda kunena ona lamyo la umete kibozi kwake wa no suisilete kitui koka mwingi lamyo zu ambiwe ni Kalonzo mena Kibaki kibodha kibwana advisor wa Kibaki alea kule niki kibwana alea kwazeka lamyo wete to ni Kalonzo ndio wenda niki na waka kuimbilemendo ni huru mena Ruto mwingi nda istima watu wene Kalonzo mwingi ndo akiwukia kia mupeleki waumizo ne Kalonzo kiambere watu mwingi utwakenda mwila ende kwa ni Ruto ile na kwa ni huru yaambiwe ne Kalonzo na Kibaki hokivuda kiwana nundu yini advisor wa Ruto lingo advisor na Kabaluku niwe minister wa maundu mansa Maruto yome yake ukite tano wama itwete maende ukamba nitumone na mepa Joseph Kiteka ngilivotea Vilingi wa Mauvoo va Mutongoi TV.